Čus lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska je tu se mnou Lukáš. Čus more. Takže čus. Liač. A dneska jdeme pokračovat u challenge Obsidian Hunter. Obsidian Hunt. Ktorý som vymyslel ja. Ano, jasně, že. V popisku máte, že jsem to já vymyslel. Nevymyslel. Neklam. Je ti 7, tak ticho. No a to natáčame. Môjmu kamošovi na Skype je viac. No môžeš zapho. No ty volá. A já budem skoro natáčet asi doma, lebo to je hrozně daleko. Není, iba keď sa štvem. No to právě. Víš, že môžeš max 2 videá za deň. Ale ty mi to teď pokazil, more. Nevadí, nehaj to tak. Ale teď... Dobre, natáčaj. Ja budu stichá. To bude na druhý video, more. Ja budu stichá, dělej, nerób. Už si premáram šancu. Jak to teraz zrušíš? Už ďalej nemôžeš potom natáčať. Proč? Lebo Mobizen už ďalej nedovolí. A tak jsem to teraz už posral. Neposral, dávaj, natáčaj. Natáčaj, ja už budem ticho, more. Takže pokračujeme. Keď tu budu také maličko a háčky, tak promiňte. Jemu to trocha haraší, jo? A ja už Ne. budu stichá. Ne. Takže čisto lidi, ja už budu stichá. Navždy. No já ukáž to všetko posral. Nepostral! Ale taká malá háčka. Někdy to budou také malé háčky, takže někdy si aj odskočíme, ale to určitě vystrihneme. Strieľať sa to nedá. Máme nůžky, ne? By si musel vytlačiť celý film a vystrihať ho nožkami. Dělám si z tebe prdel, more. Nedělám. What's up? A poradím vám jedno také zaujímavé lietanie. Vylezete na túto skalu. Všetci o to vedia. Vylezete na túto skalu. A teraz môžete lietať. To som ti poradil ja. A teraz ich tu tak. Dobrý, môžeme snajpiť. Ale nemôžeš získať tie kryštály, čo ležia. Vieš? No ale radšej vám to neradím, lebo teď se nemôžu dostať dolu. Musím vás zhebnúť. Ale ja nezhebnu. No a daríte. Ja by som dal na jednu ránu. Červený tým začal vyhrávať.
ale... Já myslím toto, já bych asi natáčela si tyto videa asi tak za 2 dny. Tak abyste věděli, že nemusíte se dívat každý den na YouTube. Ne. Prečo som ti poradil tú aplikáciu? Prečo? Ja to ľutujem, že som ti to poradil. Ale určitě mi povedzte, že čo byste chceli, aby som ještě natáčal. Slendrinu. Ne, Five Nights at Freddy. ne, Slendra. ne. Jak chcete, aby natáčal jedno z tohoto a jak to nebude natáčať, dajte mu dislike. Rád sa pozriem, jak sa vystraší. Ne. Ak to nenatočíš, budu ti dávať dislike. A jak to nebudu chcít ani. A jak budu Chcíte to, prosím vás. Jak ho poslouchnete, tak nebude už nikdy žádné video. Tak to bude dobré. Moje videa boli o dosť lepšie. Budem točiť radši doma, dobre? Koho zaujíma tvoje video? Takže vyhrali jsme. Dašit more. Double kill, quadra kill, milion kill, fuck you, 35 kill, 4 miliony kill, 200 milionů kill. Keď budete chcieť, aby Lukáš natáčal tiež, tak napíšte. Ja s radosťou. A keď budete chcieť, aby natáčal Five Nights at Freddy's Tak to 3, nikdy nenatočím za prvé. A za druhé, nenatočím to, pretože nikto to nenapíše. A za tretie, mňa bolí srdce, keď sa dívam na nejaký horor. a Mňa keď, pícha v srdci. Takže nie. no a keď Lukáš on už hral Slendrinu, Ja hral, ale moc ma začalo píchať srdce. no a chcete to vidieť? Im to ukáž kľudne na Google Play. A už ticho o tom, jasné. Sám si povedal, že ticho. Oj, že ty mi to na mojich videách radíš, takže... Ej, dobré, more! Takže jak to Lukáš ešte povie, aby som niečo natočil podľa neho. Tak Natoč Pixel Film. zase mají fanoušci a napíšu do komentářů. Buď. Nič, pretože mne nenapísali, tak vyskúmaš. Pozitívna hudba. More, jezvi. Ne. Prehrali jsme. I love it. Přestaň, ty vole. Ja by som chcel tie videa aspoň 20 minútové. Ale mobil ti dovolí max 10. Pokud si ho nekúpiš. A to stojí 10 eur. No tak budu asi kratší videa, nedá se nic dělat. Keby si ho kúpil za 10 eur, tak by si mohol natáčať do nekonečna, ale nevadí. Ale jak to budu chtít fanoušíkové, tak možná to Mama ti to uděláme. nekúpi. A ty buď stícha, more. Si ešte malé decko. Nemôžeš mi robiť čo... Nemôžeš mi nakazovať, čo chcem. Čo mám robiť, čo nie. Ani ty A ne. za druhé, mám 2, je mi 11. A ty, tebe je 7. O 4 roky si mladší. 8. takže ne. Tak more nehovor. Je ti ako odol.
No a? Nasrat. Ne. Takže sa musel učiť čus. A nějaký nedorozumě. Ještě nekončíme, more. Končíme. Veď už máš nad 10. No tak si čus, lidičky.